Ouais. Sur le truc, je fais ça. Je fais quoi? Ça. C'est tombé ça, papa. Oui, c'est ça. Yeah. Tu peux manger ça doucement, ok? T'as dit quoi, papa? You have to eat this right now, but you have to eat this at home. That's food. What does that mean? What does that mean? What does that mean? Salama Batika Zabi, salama. À ton pédi, madame. C'était bon la monopause qu'il a mis contre quoi ni? Mais ça dans moi c'est mon le business. C'était un personnel qui m'a joué. Voilà quoi. Alors tu t'attends que vous avez ta boubaka. Pas ça quoi. No post qu'il y a un compte quoi ni? Se fan kayita qu'il est na Facebook quoi ni? Tiens. Kanda bandi. Kanda yo, kanda. Attends, je parle papa, ok? Pourquoi? Parce que c'est le business, papa. Business? Business, reste qu'à tout le temps. Tu connais ça? Vas-y. Business quoi? Business talking. Tuktan. Kututan. Tuktan. Je sais pas ça. Vas-y. Tuktan. Kutan. Tukutani. Tukutani. Voilà, bravo. Papa et maman. Vas-y. Papa et maman. Mi varta. Me vaca. Tuktani. Kututan. Voilà, papa et maman, mi varta tuktani. Ok, papa. Ok. Missy. Ici. Missy. Missy. Porte. Porte. Ouvert. Ouvert. Demain. Demain. Voilà. Miss porte ouvert. Demain. Oui. Porte. Quoi? Miss porte ouvert. Demain. Les portes ouvertes demain. Voilà. Et. Vocês anos já vêm Luísa Nazan?
Oui, papa. Attends, je suis quelque chose. Ça, c'est bon. Maria. Ancora già. Bon, curare c'è tomaru. Ici porte vert zenha amaré. Manomboka 9h jusqu'à 16h, c'est 17h ici. Amin'ny manakambahiny amin'ny jirama io zany repératsika. Ary zany bureau-nay. Manarao rehetrarehetra zay mitady ny bureau-nay zegny. Ary manakambahiny amin'ny jirama taloha io zany repère. Anzany resaka anao mitady tokotany io zany. Pardon. Ici, porte ouverte zany rapitro. Ary amanakambahiny ny bureau-nay. Ho anareo zay tsy mahay bureau-nay zay, amanakambahiny ny bureau-nay. Ary anao zay mitady renseignement jiaby aza de misahirana loatra mandeha mitady à gauche à droite fa tonga de manatona ary manakambahiny na magnantso 034 17 257 57 034 17 257 57. Tongava ary manakambahiny zany anareo zay Papa, mitady tokotany de misy porte ouverte. Oui papa. why is this? C'est blue chips. Oh, I need this. This. Bah, je sais pas, on dirait que c'est un mosquito. Non, C'est quoi alors? c'est ça. Mais c'est quoi? Non, c'est le rouge. C'est quoi? Bah, je sais pas, c'est quoi ça, papa? Bah, les années rapides, missi porte ouvert. Missi porte ouvert, les années toute la journée, à partir de 9h jusqu'à 17h angamba. Donc mitongava maro antsika jiaby. Hoanareo zay mitady tokotany. Tongava maro. Ary aminay. Zay moa ny asanay. Ankoatran'ny mozika, dia ankoatran'ny asan'ny madamo koa moa. Dia ilay varotra tokotany efa hitanareo any Ivato misy, mbola misy kelikely any Ivato. Dia Mairie Kasina koa mbola misy. Dia ho avy tsy ho elan'ny manaraka. Dia aza adino zany rapitro ny porte ouvert. Ary amanakambahiny. Any averiko demander le numéro teo nareo zay mitady numéro 034 17 257 57. Donc voilà, mitongava maro rapitro fa ary ny porte ouverte. Stop. Stop what? Just making a video. What do you mean? I'm just making a vloggy. Mais j'y travaille, papa. Let me make a, don't touch me and let me do a video of a vlogging.
ke zay azadigna korangatsika teo igny misy porte ouvert rapitso aria manakambahiny resaka varovatro tokotany izy ty manakambahiny amy Jirama taloha manao zay liana de mitongava manomboka amy 6 jusqu'à amin'ny 4 na 10 arivo izy. Mamãe, papa. Is mamãe bem? Mamãe bem. A tipo mamãe. Tipo mamãe. Me. I told you, Papa. Your phone is gonna fall. It's my phone? Your phone. I told you 5 weeks ago. Your phone is gonna fall. T'as fini? Voilà.
Bon, les André ça desakatewa. Azadino porte ouverte rapide. Ni resaka vente de terrain, resaka tuktani anivatu misi de Amerikasina mo misi. Izy nambarako anareo rapide porte ouverte ary amanaka mbahiny ary ny Brunei. Voanareo zay mitady renseignement rehetrarehetra de ry amanaka mbahiny ny Brunei. Any misaotra betsaka amin'ny resadresaka de partaseo do zarzareo hoany zay namana mitady tokotany any. Numéro mo fa izy nambarako anareo 034 17 257 57 de mitongava MP amty compte madame ty nareo de pick up i filoma daholo asa tiany mitongava nareo zay mitady tokotany any manaka mbahiny ny Brunei. Arapitso ny porte ouverte manomboka amin'ny 6 jusqu'à amin'ny 4 ariva. Big up. C'est big up papa. Big up. 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 C'est bye bye. Bye bye.